sagen, auch mein Steak. Ja. Man sako labai linksma žiūrėti, kai sakom, oi mano taip, toks kepsnelis. Das Gewürz etwas andrücken, meine Damen. Taigi prieskonius prispaudžiame, patapšnojame kepsnelius mūsų. Keine Berührungsängste. Damit etwas schneller geht, nehmen wir heute ein bisschen Öl dazu. Tam, kad viskas greičiau iškeptų, mes tiesiog dabar imsime aliejaus. So, haben das Öl ist heiß, schauen Sie hier. Legen unsere Steaks rein. Aliejus karštas, matote, dedame kepsnius. So, und schon ist erledigt. Viskas sudėta. Das Ganze anbraten. Taip ir in der Zeit. Šiuo metu atkreipiam dėmesį, keptuvėse galima kepti be riebalų ir be aliejaus, bet dabar šiuo metu, kad greičiau viskas iškeptų. Gemüse in die Pfanne. Dedame į keptuvę daržovės. Auch dieses Gemüse. Ir daržovės, taip pat truputėlį daržovę dedame druskos. Etwas Salz, etwas italienischem Gemüsegewürz. Truputėlį prieskonių įberiam. Und hier nehmen wir nun ein Stück Butter dazu, wenn ich ein Stück kriege. Ir truputėlį paimame. Andere Seite. Paimame sviesto. Nežinau, wo ist der? Also ich bin ja Verfechter von Butter beim Kochen. Aš iš tikrųjų mėgstu naudoti sviestą, gamindamas maistą. Es gibt ja nichts Feineres wie ein Buttergeschmack am Gemüse. Nieko nėra geriau kaip sviesto skonis. Also nicht so ängstlich sein. Butter ist im Gegensatz zur landläufigen Meinung kerngesund. Nebijokit sviesto. Paskutinių studijos rodo, kad sviestas yra sveika. Und nun hängen wir den Deckel wieder drauf. Taigi vėl uždėdame dangtį. Und jetzt zieht das Gemüse wieder Wasser, das dauert jetzt einen Moment. Na tai ir vėl iš daržovių dabar ims garuoti vanduo. Was? Mein Torschon suche ich. Mein Torschon gesehen irgendwo. Ein Handtuch, wo ist das? Klar, bei uns sieht es etwas wild aus. Wir putzen es mal eben ab. Gucken Sie her, damit es ordentlich ein bisschen schön aussieht. Wie sieht das aus? Jesus Maria. Kaip atrodo čia viskas, kaip atrodo čia viskas. Wenn mein Chef das sieht hier nebendran, wird er mir auf die Ohren hauen. Jeigu mano šefas pamatytų, tai man gaučiau per ausį. So, unsere Steaks kommen ganz langsam. Na tai mūsų kepsniai jau kepa po truputėlį. Der Boss hat schon das Brot gerichtet. Bosas jau duoną paruošė. Jetzt gucken wir ein bisschen aufs Gemüse. Bet pažiūrėkim, ką daryti mūsų daržovės. Und gleich den Abfall gleich ins Loch. Ir šiukšlės metame į skylę. Während wir am Kochen sind, ein bisschen zu unseren Pfannen. Taigi, mano ponios ir ponai, truputėlį apie mūsų keptuves. Bei unseren Pfannen handelt es sich um einen handgemachten Konkilenguss. Tai yra mūsų keptuvės, tai yra rankomis lietas aliuminio lydinio keptuvės. Meine Damen und Herren, das ist eine handgemachte Pfanne aus Deutschland. Tai šios keptuvės yra gaminamos Vokietijoje, liejamas rankomis. Mit einer Vierfachbeschichtung. Ir jos turi 4 sluoksnių paviršių. Deswegen geben wir auf diese Pfanne auch 5 Jahre Garantie. Todėl mes šiai keptuvei teikiame 5 metų garantiją. Und Sie sehen, dass hier die Pfanne immer plan ist, egal wie heiß. Ir matot, mūsų keptuvės nesilanksto, nesisustraukia. Sie können in die heiße Pfanne kaltes Wasser tun. Jūs galite į karštą keptuvę pilti šaltą vandenį ir joms nieko neatsitiks. Natürlich werden Sie jetzt sagen, wow, Pfanne 590 Liter, wow, was teuer. Žinoma, visi pradėsite dabar piktintis, ką keptuvė 590 litrų nesąmonė. Eine herkömmliche Pfanne. Na tai tada palyginkite savo turėtą keptuvę, kuri lankstosi, kuri taip paskui atrodo, arba šitokios formos patampa. Für die Pfanne zahlen Sie 60 oder 80 Liters. Ir, žinoma, mokate 60-80 litrų.
Nach einem halben Jahr brauchen Sie neue. Po pusės metų jums jį reikalinga nauja Das heißt, keptuvė. in 10 Jahren brauchen Sie 10 Pfannen. Tai reiškia, per 10 metų jums reikia 10 keptuvių. Und dann haben Sie viel mehr Geld ausgegeben, wenn Sie einmal eine richtige kaufen. Ir tada būsite išleidę daug daugiau pinigų, nei dabar Natürlich ist vieną die Pfanne kartą leicht. sumokėję Ja, das weiß teisybę. ich selber. Die ist wunderbar. Guck mal, hey, guck da. Teisingai, teisingai, tos keptuvės labai lengvos, va, tikros keptuvės, tikros pagrindinės. Und nun drehen wir unser Steaks einmal um. Apverčiam mūsų kepsnius. Haben Sie schön dunkel angezogen. Na, Gucken Sie her. žodžiu, puikiai jau mums jie apskrudo. An die Haftbeschicht, es brennt nichts an. Iš tikrųjų, keptuvės yra padengtos būtent specialiu Und nun wollen wir das Gemüse drehen. paviršiumi. Truputėlį apverčiam tas mūsų daržovės. Immer schön drehen. Wieder drauf. Visada daržovės maišykite. Und nun, meine Damen und Herren, Na, mano ponios ir ponai. als letzter Steak, Taigi, kadangi kepu was paskutinį wir heute steiką, ausgeben, werden wir Ihr Steak noch mal eben flambieren. tai mūsų steiką mes dabar Schön kräftig rum drauf. padegsime. Užpilam romo ir... Hey, Ladies. Und nun flambieren wir. Ir mūsų Ja, steikus flambiruom. Und da brennt die Frisur, meine Damen. Ir šukuosina dega. Da ist die Dauerwelle weg, ja? Tai ir visas cheminis išsities. Wollen Sie mal versuchen? Machen Sie so. Na, su pirštu Ja. paragaukit. Auch. Wunderbar. Irgi, Ja. na, Und der prašom. Kameramann. Ir operatorius taip pat. Erschreckt sich. Išsigando. Sehen Sie, jetzt habe ich Sie extra auf der einen Seite hell gelassen, Taigi, matot, vienoj pusėje yra nelabai apskrūdęs damit kepsnys, der Rum besser reinpasst. tam, kad Jetzt Tam, dämpfen kad wir, įpiltas romas geriau įsigertų į kepsnį jetzt ir dämpfen wir das Ganze suteiktų jam raus, ypatingo skonio. weil der Alkohol geht ja beim Kochen raus aus dem Essen. Bet jame nėra alkoholio, kadangi visas išdegė. Das heißt, Sie können auch für ein Kind flambieren. Taigi, tai reiškia, kad ir jūsų vaikas gali tą kepsnį Wenn Sie valgyti. flambieren, kann auch jemand, der ein bisschen Alkoholprobleme hat, der krank ist, Jeigu ir kažkas tai turi problemų su alkoholiu, jis serga ar kažkas negali vartoti alkoholio, tiesiog tai nėra pavojinga, kadangi alkoholis išdega. so bis unser Gemüse, unsere Steaks fertig sind. Na gerai, mūsų daržovės turbūt irgi baigė iškepti. Riecht wunderbar, wenn Sie mal riechen. Kvepia? Kvepia? Das will man riechen. Kvepia. Das will man ruhig Prašom. riechen. Prašom. Ir ten pavosti. So, Sie sehen hier, die Matot. Feuchtigkeit fängt sich im Deckel. Matot, kondensatas buvo susikaupęs ant Die Feuchtigkeit tropft nach unten. ir visas jisai Und jetzt nochmal so sulaša abnehmbaren Griffen. gal ant daržovių. Ir dar kartą pakartojamės. Haben einen abnehmbaren Griff. Visos mūsų keptuvės turi nuimamą rankeną. Und zwar aus 2 Gründen. Ir būtent dėl 2 priežasčių. Jeder Hersteller sagt über seine Pfanne, Kiekvienas keptuvių gamintojas sako, kad mein Griff ist brandsicher, ist feuerfest. mano rankena yra puikiausia, ji atlaiko įvairią temperatūrą. Mein Griff, der wird nicht heiß in der Pfanne. Mano rankena įdėjus į orkaitę neįkaista. Ist ja klar, wenn Sie eine Pfanne haben, eine große, Žinoma. stellen die in den Backofen. Žinoma, jeigu jūs turi didelę keptuvę, Ant bukta įkišat gripo į pasaida orkaitę, o rankena tai kyšo laukia. Wenn mein Griff auf der Seite rausschaut, Ir jeigu rankena kyšo laukia, tai kaip jinai gali įkaisti. dann kann er ja nicht heiß werden, oder? Tai neįkais, ar ne? Und hier haben Sie jetzt den Vorteil, Sie stellen die Pfanne rein. O jūs turite tokį privalumą. Įstatote keptuvę Na, komm her. ir Ein Handgriff, Pfanne ist drin. paspaudžiate mygtuką ir rankena lieka jūsų rankoje. Wenn Sie die Pfanne rausholen wollen, Jeigu jūs norite išimti keptuvę, einfacher Klickverschluss rein. vienas, Pfanne du raus und ir Sie haben's išimat draußen. keptuvę lauk. Der Vorteil ist natürlich auch der, Privalumas čia yra dar ir toks, Sie können die Pfanne in die Waschmaschine stellen. Die kad jūs šią keptuvę galite plauti ir indaploviai. Also nicht die Waschmaschine, sondern Geschirrspülmaschine, habe ich gemeint.
Ja, Ja, ich okay. habe übersetzt richtig. Meine Damen und Herren, das ist der Vorteil beim abnehmbaren Griff. Tai žodžio, tai yra tokie privalumai turint keptuvę su nuimama rankena. Anlässlich unserer heutigen Veranstaltung Taigi mūsų šios klientų šventės metu. O, kad. Ja, Willi. Anlässlich unserer heutigen Veranstaltung bekommen Sie Ihre Pfanne, Ihre neue Iskon-Pfanne, statt für 790 Liter, für 590 Liters. Ir mūsų klientų šventės proga jūs šitą keptuvę galite įsigyti vietoj 790 litų, mokėdami 590 Heute litų. bekommen Sie Ir den, dar šiandien Deckel im jūs Wert von 200 gausite Liters. dovanų šitą dangtį, kurio vertė 200 litų. den bekommen Sie von mir geschenkt. Jį gausit nuo manęs dovanų. Die ersten 300, Pirmieji 300 klientų, die jetzt sagen, ich will die Pfanne gleich mitnehmen kurie sakys, taip, aš noriu iškart namo parsinešti mano und keptuvę bezahlen mit der Kreditkarte oder bezahlen mit bar. ir apmokės ją grinais Willi, arba Du musst kreditinė immer mit dem Fleisch kortelė. auch rübergehen dann. Meine Damen und Herren, die bekommen unseren Zwiebelschneider Jie gaus heute dazu svogūnų geschenkt. pjaustiklį nuo mūsų dovanai. Also hier und heute Šiandien ir dabar. Ihre neue Iskon-Pfanne. Jūs turėsite mūsų naują Iskon keptuvę. Dazu, also Ihre neue Iskon-Pfanne, Taigi, jūsų nauja Iskon keptuvė. 590 Liters. Dazu Ihre neuen Deckel 590 litų. im Wert von 200 Liter umsonst. Plus stiklinis Als Geschenk. dangtis, kurio vertė 200 litų dovanai. Und die ersten 300 Ir pirmieji 300 klientų bekommen dazu einen Zwiebelschneider komplett als Geschenk. gaus dovanų daržovių pjaustiklių rinkinį. So, meine Damen und Herren, das war für heute meine Pfannenvorstellung. Taigi, mano ponės ir ponai, šiandien tai buvo mano. Hier, Kaip Hallo. negali būti. hallo, Mūsų kolegos. Frau Iskon. Tenais kairiai dešiniai ekspertai, tai jūs jų paklauskite, neman. bet taip tai Tada- negali būti. Tada ne mūsų keptuvė. Labai- Klau... da hinten. So. Labai ačiū. Ačiū Jums visiems uždėmesi Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Besuch hier. ir dėkoju Jums, kad Jūs čia